Manipuri Students Federation MSF na iramdambu khangmina hausi haiba state level written quiz competition ama pangthoklagani haina MSF Bishnupur District Branch ki President Khoirom Manglemba na phongdokhrei wafamasi ngasi 𝗬𝗂𝗚𝗏𝗃𝗏 𝗏𝗏 ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ MSF ki mayai loisangda Imphal West, Imphal East, Kakching, Bishnupur amadi Thoubal ki President sing amadi General Secretary singgi oiba apunba mifam amada phongdokkibani mahakna makha taraduna iramdamasi ki maheroi amadi naha sing asi khunai asi ki tungi yumbini afaba khunai lo nama semgatnaba honabada chawna ahongwa ꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯂꯥꯏꯆꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯈꯪꯕ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯅꯩꯅꯕ ꯉꯝꯍꯟꯗꯦ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ MSF ꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 5ꯗꯒꯤ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯂꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯑꯇꯩ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯪꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 50 ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯇꯒꯤ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯊꯣꯏ ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤ MSF ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9863853826 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁtkꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9863203979 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁtkꯤ ꯑꯣꯏꯅ 6909213988 Bishnupur District Branch ki oina 8415883051 Kakching District Branch ki oina 6009950221 amadi Thoubal District Branch ki oina 9362981562 da pau fawiraku loinana hairiba competition asida first second amadi third position district khudingmakta ki laukhatuna makok mathang taraklaba mairoi singda seloina lising manga lising ahum lising ani yauna certificate sing su khutsinagani competition ama sinjaraba matungda hariba quiz competition asida koina moida ningthina akogi iramdamgi akoibasibu khanghaunaba quiz competition asi sinjabani hariba quiz competition asigi wahang khudingmak Manipur ki history ga iroinana akoibagi fibam nak senba akogi akoibagi leiriba asida akoi mapung oina akoi question asi set tawjagadabani